Usangan ya usa Matelambau na kani tutumbakai na lulu ni usa hukuna talangana leni member ni Matelambau cooperative marota kina kadina ni kwa ni rani kimeme vista vitiga na buni sulsuleu sama solitiga be na cooperative na kadina ni kwa wabena takina nona lolo manakalu ukilani sasanga tio kina sanga ni rawen ko pertama rondo ndonga nono ni tu panakalu berarti ni kita sasara ramai nanti ni to marra nono bos nakalu ena volei nyaumi volei ne pozi nono kaya ne pozi wana tu ni sanga ni sulia barra nono ribota nono nagas mateni tui kita wa vina kina na mata vina ni ko ni minde kina mimi sarava mena vika na kalu ena bukuni sasanga kita sasanga boli mekin o bambota ni ngelengo arotongo e tolu sanga buluka vana mbaki sanga ni dona ka vakatuki gelela latunga e ruona block ya kita wa vina kana kabini kuwa sama ibo botukana na nito sasanga sarti me bana ka sakatul nyambaki ko nito sasanga ito kere vevu ke wavoki kita wa vina kana buni sulsolebu asoliana Ministry of Trade dona rono ndolu ito pasangarana kena tuni ito mi kito na pangarana kena 1/3 kito angay rawata mai na nona vepor tagin dona kalu lama ni cooperative sangan indo ni lavo itukin to ngai babina bina kan indo lavo kito na toki trust fund asolia kena kito indo na grant rosong bulondol to amani asolia na FTB tigabuta kikina ani to sanga raw ni kina na to soma na FDB tol sobu ka tolondol tulunan raw tol sobu ka tolon dola tol sobu ka toles minito 1/3 and 100,000 sena 66,000 to solia orto sama tigabuta ki raw na katak sare da sakatabil tagi tungkor nang gele sama tar na val na bono sara kito sama ado tigo kin nan don ronondol kito ba bena kan satan ni dola batala kalu indona katumpa ram kito bakan din takin nan din nito rokopati kana vanua na kena viva kalu ngatataki arto sambasi kemeni ko na ilu ni matambos ni tambaningel na nona paka yota narto sami sule bigito indon ronontul sangat talin dona ka kito sus ke sangan indona kami ni tundo ni katul arto sulia saranga mai kana video bindai yana video bina katak ena kabi bina kaniko na nitongele sa rotango e tupsul ka vanembaki ut konatal sulia arto nangel ese tawan atikma orto sale di baki sto tikma suba orto na ma wa bina kan tin ke diwa vitso kalima orto sama sulia orto na nitong kase na ko ronondo to di baki tikma nangel me ado ma na ronondo rusu karua sama ndabokina ronondo tin ke diwa sama ronondo tin ka dio sang hul kawal sama indabo kina na bisnis noto na sonsok ni cooperative na ko yan mena laman yang bakia na laman yang bakingo kimba bina kan ni na kena sami sangat takin na kena waktor sakit takin ng gelongo kim to gudur mama ile na kena be katum mai velu takin ng gele so ve taki velu sale yago sar men roin takin dona kena plan wa vinaka sale puru takin mai bona town country planning na vono kito sa miado tiko kina na ngonongo to bobin bina kan ikongo ka na mai tomana ava labar na nito sa sanga na lo mani vi votor da kitengo lo mani vi votor da kitengo vito na ka kito na ka kina ndua na nito bakery solia wale vi kito FMF and don bakery fully equipped na ya ni mbuli mandra na keni karua don valni kana na keni katulen don minimat na fakina na sakatala kina dona internet shop wakani honongo engandre pokali utukin na kani internet kito na sakatala kina dona internet shop na sakatala kina dona nito taxi base sa pruta gitu sa tikotala na kena vehuke mai berto na Ministry of Rural erto sa sulia begitu ini masang utala na undon na watake na taxi na kawas goke na kakito na ngandreva me kito na di vakin na nito bisnis meron kito na somokina nela vo sule kito na toki land transport ada umay tiko wa may wala bina nakatatinga na yaulib sa misol na singnikwa
imbuan din ta ni kuango ni tigi bu sana rani basikin raram ena lo mania bu sawa tu rang matal ni mai tu so mai do ting anon go basala la kana ka bin ni kuwa san bala sawa ka kota ni